Yena hantsa a tsamaya ka mole go na le banna ba bang ba Mazulu ba ntseng ba tshwara batho bana ba ka ha ba ke difemeng mane ba ba nkela megwalo ya bona e jwalo hankere mme yena ha a ba o bontshitse gore ba o di tlotsebe bao ha sebetse ka tsa mofuta ona ona ke mo godile hore koloi ya mogotsi aka Pastor Tantamane mpa le siko fela ba shangana ba hae na go ana ntsa matshalo ke mane ba kene koloi mo ha tsa ka shopong ba thola ba kene ka koloi mme ba hlotse ho enka fela ba e mochile koloi yo ya monna eo e tsheu mono no yentse le ntshano from the shop ba e mochile ite mo tase mo ha ba ntse le teng jole hona ke nang ke re ke a mitsa tu utlwa ga hayo a di go jwale ke a ja pinya sa ke pinze mara mo ke tlo pili jwale koloi eo ya motswale wa ka ile ngo kana go ngo ba fana ba hae o ntsa tshore bana ba se ba sebetsa botlokotsebe o tshore ga ta utlwa feedback ya hae mara ba tabane le mpohe be a di tlela ba fatshe le ya mosebetsi ngo bane maponesa ka ga tsela le ona le a tseba go a etsa mosebetsi wa ona e go tlwaetseng jwale